دەم باش هێویدار یا ڕاست ئەوە کو خۆپێشاندان بتالی هات ji ber ku ji saet dehê sibehê de dest pê kirbû xwepêşandan ji aliyê partên Rojhilatê Kurdistanê her wiha partiyên Kurdistaniyên beşê dinê Kurdistanê ku tê de Encumena Niştimaniya Kurdî jî beşdar bû tevî komelek ji rêxistinên sivîl li ser astê her çar parçeyê Kurdistanê hazir bûn wan daxwazê xwe û nameya xwe gihanine Parlamentoya Kurdistanê ku ew jî biryara diriya xwe re bigihêne Qunsilxana Komara İslamiya İran li bajarê Hewlêrê. Hêvîdar ez dixwazim yek ji wan jina bibim ku endamê rêxistineke jinan li Rojhilatê Kurdistanê ew bêhtir behsa daxwaziya xwe bike kawa çi ji Parlamentoya Kurdistanê xwestiye bixêr bê eger bizanin êwe çi dawa kiriye li Parlamentoya. ئێمە وەکو پێنج ڕێکخراوی ئافرەتانی سەر بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشمان دەرکردووە ئەلبەتە ئیتلافێکمان پێکێناوە ئەو مێژووی ئیتلافە ئەگەڕێتەوە تا 2 ساڵ بۆ 3 ساڵ وە لە هەچ کردەوەیەک یان هەچ ڕووداوێک کە ڕوو بدات ئێمە ئەو ڕاگەیەنراوی هاوبەشمان هەیە و بڵاوی دەکەینەوە ئێمە لەو ڕاگەیەنراوەتە ئیشارەمان بۆ کردووە کە محکومی دەکەین ئەو ڕووداوی کە بەسەر فەریناس هاتوو و ئەو کەیسە کراوە بە کەیسێکی سیاسی و ئێستاش هاتوونە بەردەمین پەرلەمان بۆ ئەوەی کە داوامانەوەیە کە پەرلەمان وەکو پشتیوانیەک وەکو پارچەیەک لە کوردستان بێت بە دەنگی داواکەی ئێمەوە. پشتی vê xwepêşandanê plana we çi ye ji bo xelkê Mehabat û xelkê Rojhilatê Kurdistan? ئێمە لە پشتیوانی لە خەڵکی مەهاباد دەکەین لە هەر شارەکانی تریش کە لە هەموو شارەکانی کوردستان یەک لە دوای یەک ئەوانە خۆپیشاندانیان کردووە و پشتیوانیان لەکەین وە لە ڕاگەیەنراوەکە شای شارەمان پێ کردووە کە ئێمە پشتیوانی ئەوانین وە داوامان هەیە کە ئەوانە ئەو کردەوە قەزەونە قبول نەکەن و بێنە دەنگ. Hêvîdar ez xwazim wêyekê jî bêjim ku wan sê daxwaz ji Parlamentoya Kurdistanê kirbû yek jê ku Îran Komara İran lêkolînekê di derbarê kuştina Ferînaz Xisrewanî bike her wiha girtiyên ku hatine girtin divan çend rojê talî da werne berdan û rewşa awarteya ku li bajarê Mehabatê hatiye ferskirin werê rakirin di aliyê xwe de Komîteya Mafên Mirovaya Perlemanê Kurdistanê beyannama wastan û söz danawa ku هن قنصلخانه ایران باشار رنگین بشدارین خۆپێشاندانê gelo bi tenê xelkê Rojhilatê Kurdistanê bûn yan ji beşên din yên Kurdistanê jî xelk hebûn? بله هێویدار وەکو مشتەر گوتی ji beşê dinê Kurdistanê hebûn bi rastî beşek û bêhtir hazir bû beşê Rojavayê Kurdistanê ye dema gomepirsiyara wê yekê kir ji ber ku ew dibînin İran û Sûriya du hevpeymanê hevin rejîm li kîjan welatî ji wan zeîf û qels bibe welatê dî jî zeîf û qels dibe ji ber vê yekê xelkê Rojavayê Kurdistanê û partî û aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê bi girsî di vê xwepêşandanê de beşdar dibûn hem wekû erkekî netewî ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî hem jî ew dibînin ku İran gelek dam dayet Sûriya û her çi qas İran qels bibe de rejîma Sûrî jî qels bibe wan jî partiyên Kurdî jî soza we yekê dan ku diriya hevpeymana niştimaniya Sûriye Tîlaf û hevelbendê wê na ku bikarbin dengên Kurdê Rojhilat bigihîne hevpeymanên xwe yên Ewropî û hevpeymanên xwe yê Erebî. gelekî spas hevkara min rengîn şerro ji pêşiya Parlemena Kurdistanê li Hewlêrê li gel me bû.